test. Testing 1, 2. Ja, fatala fatile nei taiao. Ja, dat zou niet la. Mic check. Testing 1, 2. Mic check. Just Test. Testing 1, 2. Check. Testing 1, 2, 1, 2, check. check. Testing 1, 2, 1, 2. Check. Testing 1, 2. Check. Hallelujah. Afayo e fia langa mai vi ia le atua. Ia le tua. E lei le atua. Emi malawa. Check. Wala tamai le sitianga e sitia le kalesia le atua o le pepo na pe manu minumi ua paia sauni le lei e fa filoai le tamai mamoi le ea wala tamai le sitianga e sitia le kalesia le tua le pona pe manu minumi ua paia sauni le lei e fa filoai le tamai mamoi le ea sauni loa Sauni uni loa langa ele mai loa le taimi tonu e fio mai a Yesu o le sayao awa uli poreko tau lava ia masala awa le fatamala nei misioa Sauni uni loa langa ele mai loa le taimi tonu e fio mai a Yesu pole tayao awa uli pole ko tau lava ia matala awa le fatamala nei misio Afai wai vai to tulai mai La foa io tinga uma ai fia oe Oli a Yesu e te malo ti ai Tali loa
to tulai mai la foa ia tinga uma vavia fia oe oli oli a Yesu e te malo fiai Oani whawhita uli, oani nileanga whole nei vai aso e Samoan. A minute ya ayu mai whafo. Ai saita penalo loto le tuane nei taia, amen. Pula lava oe le whainga lau vi inga, pe te sa whae, tiu lai, e paule mea i a saulo loto i le tua le nei tai au, amen.
mo tsio lo ma sang le tsio le ne tao. Oh, Hallelujah. le Jesus amoe. Oh, we worship you, Jesus. There is no one like you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus.
fio mai e alia sia yo ni mai le tua ne chao tala ya lo roto ya te ia hallelujah tu mai le mea nei ile mana lo wanga sia tu macho ima pata simo macho roto sia tu macho lima sia tu macho lima pata simo macho roto sia tu macho lima sia tu macho lima pata simo macho roto vai esa o faftai le tua le taiao sia lo leo mai faftai ai le taiao hallelujah 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 oh we bless you Lord sili ese oelo mato o tua famanuina ma fapaleina oelo mato o li e famavau pati atu o mato lima ma mato kape atu e paia e mawaluma e mamalu ma fanene ina oelo mato o tua o sana i le alo tavita e tatau ma ono mea ia te oele viinga le whamanu ma le whane tanga ia te oele alo mātou o tua e whamamau lava hallelujah hallelujah oh we bless your wonderful name you are worthy to be praised you are worthy to be praised thank you Jesus thank you Lord hallelujah hallelujah Mātou uru whale mai le nei tai ao le ali ie ma le nganga whaafitai. Mai le taele o mātou loto mātou siti atu ai o le taulanga whaamanu. Ma whai ona toi tā la pui o lo whale le nei tai ao. O uru whale mai o tangata. Le ali ie le nama yaso o tangata malana na whai. Ai whaafitai au a ao leo e tai mai le soifua ma le ola. O mātou whailoa i lumo lau o fio. Mātou whaafitai atu i lau whaamalo longa. Whaafitai atu i lau whoa i pa ia. Whaafitai atu le li ie. Iou manuia, sautu alas. Le mawhai ona mawhai tau lia o mātou tangata. Lou alofa, o lou whaamaoni. E mai le vavau e o le whaavavau. E le li liu o ana nafi o le soe o lava i le whaavavau. Whaafitai tele lo mātou tamai. E uma upo le ngangana o le tangata. E uma manatu na tunga yo mātou loto. Ai le mawhai o na whala lanu lo alofa lo mātou tamai. Tau o lea o se pese o mātou mutu. Tau o lea le tu o le sisi atu o mātou lima. Tau o lea le tu o le sisi atu o mātou loto. Ma mātou tau mawhai. I se ngālu wenga whalea u au. E sula ai lo alofa ma lo whamaoni o mātou tangata. Leli ie, whape naona ia vi la wa fio e whamabau. Mātou whamanuina oeo le tua malos, le tua whaivavenga, le tua e tali o mātou manao, sa pena painea o Yehova o le hou le malosi umalava. Mātou vi ia ma whapaleina la wa fio lo mātou tamai. Whamau alalo atu fo i o lo nuu le nei tai au. Whamangalo le tua mātou whale tonu. Whamangalo mātou se o manatu na tunga o mātou loto. O ala savalia o mātou vai. O mele tu o mātou whaia wa le tu sai malo sila whanga pa ia. Ui mangalo le i whongalo nuu le nei tai au lo mātou wali ie. A o mātou whasifo i lungo o mātou whata. Liu walo mai au whafonga ta mālofa. Ele ono le ngānu wenga stangata. Awa ele aise ngānu wenga mwhai ona mātou whaia. Ele ono se ngānu wenga le tua.
ai ono le ngaluenga mai a Yesu Keriso lungo le sataro ele o se toto se manu a o le toto lo walo pele leli ie ui mangalo ai o matou tangata le nei tai au o e sila fia leli ie mana onga taito tasi o lau e kalesia tangata le tua malana i tu watu ya te oe o a inga taitasi au tu lai ai le nata mama le nati na o alo mawhanau le na uso ma le natu o fine leli ie pa iane oe pa ifo pa iatu leli ie le ase mana onga le tua wa ngata ai le malosi o le tangata au mato mo mi ai o mana faiva venga lo mato tamai pa iane pa ifo oe lo mato o tua fa pe nauna e fa feilo ai le na mana onga le nei tai au o e sila fia le tua to tono lau e kale sia nei fa moe ma le misiona o lau e kale sia ai maise o le nei fata fai taulanga le fata unu ino le falinga e peo nei au mai e lungo le nei fata tama fa pe nauna e sau nia lau e te tatala fai totoa e fa pe nauna e una ia le tua le so fata sio matou loto ina ia matou tutu ma le fa maoni i lo vala au e vala awai matou fe lava le tua se mea matou te anga iai to tonu a inga o fale fainga luenga o lunga o ala mamanga ala ia una ia o lau e kale sia ina ia matou moli mau le moli mau a Yesu Keriso ina ia aveo matou winga falia aveo upu matou te tau talai aveo matou winga falia leli ie e fai mamoli mau le tua e ilo ai oelo matou tamai e manu malo ina ia ngangalo matou wali ie matou te talo le nei tai au le fa moe le misiona mo kala istete ile na masina lo matou wali ie tu ina atu i lau a fio e te whalao ala lo matou tamai e te saunia fo i le tua le fatu peina o mea uma ai a matou sava vali ma le fatu o tua e te mavae le sami ula ai e se sava vali o tangata lo matou tamai e te saunia fo i le tua haleluya o tangata e fatino ina lau ngaluenga ai maise le tua le saito wa sina a ua le aise o fai ngaluenga lau fau unga i mea uma le tape nanga lo matou tamai matou tuina atu ia te oelo matou atua fa moe lau e kale sia i mea uma ai maise o le nuu le tua matatata i tasi o te tono lau ngaluenga nei matou lafo i atu iau au mana tua matua tai le tua pe ona matou vala le nei tai au anga le leile fa moe lau mtanga ngaluenga i sonu le central le li ia ia alu male mana lau upu lulu ina matou tuina atu le tua a inga lotu taitas me uma le tua le nei sauninga ma le nei maftanga. Father, we bring before you all the families are represented here this morning. Touch, Lord, in a special way, oh Father. Meet every need, oh Lord. Whawheloa iso se mana o ngai ulu whare mai. Aua nei fo i fua le tua le nei tai au. Pa iane pa ifo le tua i le tinai ali tia le nei tai au i lau wha malolonga. Ai maise le tua le uso ia pa vali. Mai lato uma le tua ua maua i tino mai le nei tai au. Anga le lei oelo mātou tamai. Whape nauna e wha malolo ma wha atoa lau wha malolonga le nei tai au. Mātou tuina atu le tua le wha moe. E peona ye o toenga nei tau sanga i ngaruenga whaia lau e kāle sia. Tātou malau a fiolo mātou atua. Nisi o so tai mai lunga o ala ata le nei tai au. Lea lava le atua le tatalo iau manuia. Ai maise le atua lau wha malolonga. Ia whape naona nga i atu ia te i la tau le nei tai au. Se temi o mātou whalongolongo i lau upo o wheta lai. Ulu matafo laui ai o loto mawhina ngalo le atua. Ai whapopo ma se mātou taulanga pati le nei tai au. E sanga vi i ai pea lau o fiolo mātou wali ie. Hallelujah. And Father, we give you all the glory and all the honor. In Jesus' name. And everybody say amen. Hallelujah. Wala watu tātou whanau le nei tai au. Pāwhtai tātou o lana mai lana. Praise the Lord. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy,
tried and true. With thanksgiving, I'll be your living sanctuary for you. Lord, prepare me be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be your living sanctuary for you. Lava noa le whaloalo le sunga perfecta na te saunia se talo whamanuia mo tātou whanau ni tai. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Let tu ala mātou te maa. Mātou he ni tai au kore mātou wasa ni hai. Ia se sā te ita. Thank you, Lord. Mātou te o whaina kua ia mātou whanau ni o te tua. Amen. E whaumo uro kua ni i mātou te wale au o tuai. Se elo whamai tu i o Bless. mātou ni mātou le Bless. tua. Au tukutuku ai e mātou whanau. Mātou te noa olo e. Bless. Leo leo ma pui pui a te latou. Mātou te wala au i lau a pio le tua. E tai tai o latou langa whai le tua. Hallelujah. Tono leo langa o mātou olai. Amen. Oro mātou olai le taimi whainga tā le tua. Amen. A wawa rata le a whio mai o Iesu Keriso. O mātou wa ia whai longa le tua. O le leo si trai le tua o whanau i mātua. Le tua o le whai o lātou loto. Ai lātou te le whai alo whinangalo. Mātou te tatalo le tua ia e wha leo leo ina i lātou. Mai nei wha whitau li uma le tua. O lo polonga ai mātua i le nei vai tau. Ai mātou tari tonu le tua i lau pui puinga manau tau singa. I lunga i ate i lātou. E tusa o lowa lofa tu noa. E ala ia Iesu Keriso lo mātou o lii. Ma lo mātou whaora. Mātou whaftai whamanuia le tua i mātua. He ona i airu lātou to whinga le tua o le wawaina mā wao i ai whanau. Amen. E tusa mo wala le tua. Mātou te tatalo le tua. Ia le mana o lawa fio i ate mātou. Ina ia mātou au au ina mātou whanau. E tusa o lo finangalo. O le mātou wala au lea le nei tai au. Ala le swafa o Iesu Keriso. Lo mātou wali i mona mātou whaola. Amen. Amen. Praise the Lord. O le atu whaftai le sunga prefeta mo le tawsanga mo whanau nei tai au lewa no nei mo le vi inga o le atua tato o whai pese nei tai au.
atu le ngang whaafitai le tātou whai pese mo le vi inga o le tua e ona tāpena ina nei tai au. Our kids can go to their Christian education now. Tātou whanau mo lātou. Oh, praise the Lord. Our kids can remain in our auditorium. It's school holidays, so let's give all our teachers a break, is it? Praise God. Amen. Ya, whaatalo whatu le tātou kāresia nei tai au. So mai on whon whawhautua, me se fo i le, o i ora whai ngā nuenga. Nei mātua se o fo i lawa nei whanawiti. Alo lava fo i le tau atai. Me se fo i le lava pale. Ya, manatu fo i le whaingofie fo i le whenga iai ma le fisuia inga o le tau. Ya, o mai fo i tau malulu. Ya, tonu lava o loo whapenao na anga leile atua ma whamanuia i tatu kāresia. Hallelujah. So before I go any further, me and Righteous would like to sing a song. Hallelujah. Maulunga pere vi inga o le atua. Praise God. For some reason, not only the church is all in red, but I guess maroon, if I should say. I felt like singing this week because the Queensland won the state of origin. Praise the Lord. Ya, ia le atua pese pa maulunga vi inga o le atua. Me upon pese fola mai ai le atua me na whatau nupo. Ya te i tātou, ya me se fo i leo tātou sauni ma whase atu tātou sa i le toenga muli o nei tau sanga. Ya, whamalo fo i ngā rui tātou i kāresia. Ya, whamalo fo i pale. Ia le li. So we'll be away for the next 2 Sundays. But ai loves teime mo mi ai tato. O le teime matele ai fale. So my love for you all will never change. And this song is to praise God. And also to send my love to you guys as I go for 2 weeks. I'm going to miss you all, but I'll be back. Amen. He promised us that he will be our counselor, a mighty God and the Prince of Peace. He promised us that he will be a father, and he loved us with a love that would not cease. Well, I tried him and I found his promises are true. He's everything he said. He will be fine as words. I know could not begin to tell just what Jesus really means to me. For he's more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond
than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. Let's sing it one more time. For He's more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything. He's everything that my soul ever longed for, everything that He's promised, and so much more. He's more than amazing, more than marvelous. He's more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. Swafa Yesu, amene. Hallelujah. Praise the Lord. If you have your Bibles with you, you can turn to the book of Gospel of Luke, chapter 6. Yelo tusi o na su'a ilea I le tātou msa upu leo o yele tātou tusi whasolo. Hallelujah. Luka lona msa upu e ono. Lona whai upu e sifuru lua, pau mai le whai upu e lua sifuru ma le ono. Luke chapter 6, verse 12 to verse 26. That is the portion of scripture that we will that I will speak the message this morning. Isi runga lo rima mbea lete whai tau nato Luka. Amen. Praise the Lord. Ia le li. Ma lo lavan whai tau. Luka lo nam tau poe ono. Na tātou whai tau whelaflafoa I mai I le whai upo se furu lua. Whaangata mai le whai upo e lua se furu ma le ono. Wasa lava ia ua maliwa ai o ia I le maunga e tatalo. Wa oina lana tatalo I le tua. O Simona ua ia whaingoa atu ia te ia o Peteru. Ma ante rea lo na uso o Iakopo ma Ioane, o Filipo ma Patoro maio. O iuta fo I le uso Iakopo ma iuta le sekara. O ia le whalata. E na tinga ina fo I nganga leanga o wha malolo ina fo I lato. Sisi la atu ia I ona so. Whetala atu amu ia o tau e mātitiva. A wae o tau le malo le atua.
I o tau pe ai tangia o tau e tangata. Pe a whaatea e se ina fo i o tau. Ma whaaleanga ina i la tau. Ma la fo ina lo o tau ingoa. Pe i o se mea leanga o no le atali i o le tangata. Pe tai o talofa ia te o tau o e maua. Wau o tau maua lo o tau lelei. Luono. Ia mai le tua i le whai tauina o lona a fionga nei tae au tauina ia tu mau ia te ia le vi inga se i o le whaapau. Our message last week was about Jesus disclosing and reveal himself. O le au le sale na te an tatou whaalongo i le whaahali mai o Yesu i tangata. Na whaahali mai o ia o le fomai. He disclosed himself as a physician. He disclosed himself as the bridegroom. O le whatoa whai a wā. Na whaali mai o ia o le alii o le sapati. Na whaali mai o ia o le atalii o le tangata. And that's how Jesus revealed himself in the text that we read last week. Umalo leo o le vaenga lea le na whaangata mai whaupasu tasis. Whaupasu lua le amatai tātou le vaiaso le nei. Whai mai waalu Yesu at a talo. Jesus went and prayed. And the Bible says that he prayed all night. Se i o le i le tai au o ta talo Yesu. Liu au tafa mai whai ta talo. O le masani lea Yesu e whai e ta talo. E masani ona e whaitawina whai mai ona maliu ese atu leo o ia ua alu e te talo. Pe te whaitawina isi tu singa la o e whaevangelia whai mai ona a fio ese atu leo o ia le maunga ua te talo. And a lot of time that Jesus spent in prayer, that he just come out in the public and he just healed sick instantly. The more time Jesus spent in prayer with the Father is the less time that he tried to cast out demons. O le tele o le teimi e te talo ai, Yesu. Ngare sa o Yesu, oi le mai, wha malurol ma. Oi le te moni, tuli te moni. In opposed to our ministry nowadays, we would try to spend all our time trying to cast a demon out, because we don't have much time to pray. Whai mai wā wina Yesu a te talo. O le mea longa lua ngā whaia Yesu i ngā ua uma o na whaahali mai o ia i tangasa. Whai mai ona ia to tofi lea o ona soo. Wa tofi mareko, wa tofi antelea, wa tofi peteu. You and you and you and you will be my disciples. O na whaasolo ai lea o le ngaluenga Yesu i le whaamalo longa o mai. O le melo no tolu na mata ai lana launga i le whanua launga tasi. O le tatou tusu whai tau tai au le nei. O whola sanga ta tala ia o le launga Yesu i le whanua launga tasi. Amen. Praise the Lord. Maybe the next time we get to see each other, we'll continue on the rest of the sermon. But this morning I just want to focus on this introduction. A Yesu i lana launga. I le whanua launga tasi. Tātou te maua i le whaamua mua Yesu i ona soo. Le wa umang ko kofi langa soo. Le ala ua launga tua Yesu. Ina ia tapue fina ngalo o ona soo. Ma o le whaamua mua Yesu i ona soo. O a lato wa mio.
Hallelujah. Te lo foi o le whaamua lea Yesu ia te oe mau. O a mai lau a mio. Ile nei vai tau. How's your character? That's the priority of Jesus. After he chose his disciples, he had to make sure that their characters are in tune with the will of the Father. The primary concern lea Yesu iai tātou fo'i, o tātou a mio, o tātou winga e whaali. Ni o tafa mai whai o a mai lau a mio. What kind of person that you are becoming? Are you becoming a person or you are starting to become a monster? Wa mai oe, wa mai lau a mio. Ele o concern Yesu ngia kako activities. Jesus is not concerned with what we do and our gifts and our talents and what we are able to do, but he's more concerning in modeling our lives. Olo manao Yesu ina ia ta puelelei la tātou a mio te tonu. Au au te tonu e whanau mai e a tātou ngā ruenga e whai. It's the inner essence of our lives. O i nao lo moli mai ai le wheaua le atua. Po o Yesu ke wiso mo i tātou. O lo vali mai Yesu i lana launga. Ni a mionga se wha. If you read carefully, there are some sort of 4 characters. O lo vali mai Yesu i whai upu ia. E mo mia o na vaaia i lo tātou soifua. But if you carefully read that o lo iai foi ma le meo le tū whawhea ngai, e le ngata o le whaamu ia, ai o lo iai foi ma le upu whapea, oi tā lofa. Whaamu ia, ma le oi tā lofa. Whaamu ia, oi tā lofa. Nono winga le mai Yesu, amu ia oe pe oi ka lofa fo ia oe pe ia oe mele. Ai amu ia oe pe ia oe, oi ka lofa fo ia oe pe ai. Pe liu ia tafa me fai oi tā lofa ia te oe. O le oi tā lofa lea, o lo au mai eise me ta o se lapa ta inga. That is, Jesus is warning. Not only he is blessing, o lo au mai le whaamuia Yesu, but also he is warning us. O le whaamuia o lo ia avatu fai mai amuia e matitiva. Amuia e fia ai, amuia e whetangisi, amuia e itangia ina e tangata. O le whaamuia Yesu i e matitiva o lo o tū whawhea ngai mai e fai mai o i tā lofa ia te o tau o e mauoa. Amuia e fia ai. Ai lapata ia mai ai o i tā lofa ia te o tau o e maona. Blessed are those who are hunger and thirst. E fai mai o i tā lofa fo i pia e maonga. La sa uwa ai kakanga i oka fo fia ai po maonga. Amuia e tangi. Fai mai leo Yesu, o i ka lofa fo i pia e whea tani. O le whea tani o le aka. O li ori, fia. Fai mai amuia e itangia e tangata. Fai mai leo Yesu, o i ta lofa pe a tau tala le yatu tangata e te oi. So it's a sort of a opposite. O le mafofo kako se amuia o e pe e maonga ai mai Yesu le ai. Amuia o e pe ai fia ai. O le mafofo o le tangata amuia o e se ke vai aku ke fia mai oli. But Jesus seems like everything in his perspective is upside down. Fai mai le mafofo o le tangata a po mai o e ngai ko kango le ko e po aku. Fai mai Yesu po mai ko e liu ai. Le si pito lo ala fa. Upside down uma me perspective a Yesu. E confront ai le mafofo o le tangata. Hallelujah. Ma Yesu i la tau o e o lo soifua i mea nei. O le makiva, o le fia ai. O le whetangisi. Ma e itangia e tangata. O lo a ngai ai le whaamuia Yesu.
Ai mai Yesu a fai e te maonga ma alofangia oe tangata. Melo Yesu ka lofa la ye te oe. I wonder po lase meo tau momoli mai Yesu. Ele fe au mo i tātou le neiva yaso, tātou tusi wha solo. O la patai mai Yesu mo i tātou. O le upu leo le wha amu ia. Le wha amu ia. Ai fe mere wha pētania. Bless. Bless. And this is one term e tele nā. Wha tae alunga la fo e tele o teimi pe on tātou. Tu la fo a i o le upu. Bless. A ka kofkowi foi. Bless you. I nganga ika ia. Bless you. E mawhakua los tangata. Bless you. Ola mea le inga kako whai li tangata. Bless you. Pe mawhatua. Bless. Liwe o tafa me whai bless. Maua losa ukupe a waku seisi. So o lau wha manguia ri. Oi, so se te me sa o sa nganga fa manuia le tua. Oi. Hallelujah. Ai manga o foi ki alu e fo ai listenga se we wanna go and give someone some money or whatever, you always say, "Oh, I want to bless you with something. I want to bless you with $100. I want to bless you." Ole upu blessing or bless. 55 times is mentioned in the New Testament. Lima se fulu lima taimi e ta ua ele upu lea blessing i le whenga inga fou. Ai tele maua i taimi e lima se fulu lima le whaonga ina le upu lea tele maua o tala no mai ngi me tātou te maua i whafo. But it's always talking about our inner character. O tātou tangata I to tonu. O se mea ua maua, o se mea e maua mai whafo. Never refer to something we gain outward, a benefit or a reward, but it refers to our inner condition of life. If you are a blessed person, could you raise your right hand? If you believe that you are a blessed person. Whai oe se tangata wha manu ye ina, o e loa o wha manu ye ina o e lea tua, si ilunga lo rima. Hallelujah. Praise the Lord. Manatua o le fua Yesu, e leo le manuia, o kele au kupe o a le manuia, o e loa I lo loto, o a ngale leile tua ia te oe malo a inga. So if you outline it, very short and sweet. I will probably take an hour to go through it, but it will be all right. There you go. That's the spirit of the Queenslanders, the spirit of the Marooners. Yes. So I want to share with you this morning some thoughts. Mare tātou tusi whai tau. O winga wa aia, o le soifua o le tangata, kerisiano. It's right there. Winga wa aia, o le soifua manuia, o le kerisiano. Po, ia pen whai wēnei wa upu wha pēa, fe sosoani ina ia ola manuia, le kerisiano. Or a description of successful Christian life. Hallelujah. Ai alu whare mai e a mai a te oe lau RX. Le meo le description. E loa ai o mea ngai ke alu e kala I lau whala au, a ingu whala au ngā ngoi manguia lea. Me se a tātou I ingu whala au re suka markoko maurunga. E alu saingi mai e lau fo mai lau description. E alu rola ia ma lau description e. Au ange le iloa wa le iloa loa. Wa le sau whala au e ke ola. This morning there are some, Jesus wants to give that to you this morning. Ina ia manuia ai.
Fai upu ian tātou fai tawina e whāle le ia winga wa aia ia. O le soifua manuia o le kewisiano. Mua. Let me just go through it very quick. Tātou malo loa i lele nei tai au. Hallelujah. Manatu mua. Ia e matua whaalango a toa i le tua. Absolute and complete dependence on God. That's my first point this morning. Absolute and complete dependence on God. For my amu ia e matitiva. Amu ia e matitiva. O le winga o te lenga le nā. Po o le vaai au te lenga le nā sai le fina ngalo Yesu e whaatatau i le upu mativa. E leo whaamu ia Yesu a meo mga o Yesu e awane i tātou mauangi mea. E leo tala no mai a mea ia e makiva fo le waleisa ukupe peua. Ai o loo tau mawhai Yesu e momoli mai the whole meaning of the word poor. Poor in a sense that wale ai a mase mea e ke koe whaalango iai. Absolutely nothing. E vai mo mo tangata vo lele mativa tu low se upu e to ia mo mativa masai sai wale ai e mo mo makiva fo ngale ke alu fale o loe ke alu mektano fa taulau lau cheese lau Big Mac ke la kule wale lava lau kupe fa ka lau Big Mac ngar kupe lava cheese burger e menga ka o makiva fo ngale I don't have enough for a Big Mac but I have enough for a cheeseburger. But you still have something. Ar makiva fo lele kai pio mativa na ia tunu ia te va ai fafo ua makua I ngau maki nothing. I say even the roof on the head is nothing. O se memo kwale ai ama se mea. E si nunga lo ni ma va penga o se tulanga fa pena. You had koe o lo ngofo ro e fafo o le awala meleso. Uia mu ia o tau le lei leo mai o tau soifua Hallelujah. E fa pena le langona o lo tau mwhai Yesu e o mai. E leo le winga lao le wha amu ia Yesu I le mativa I le tino nei. A lo tala noi se fetuna inga o langona I to tono o lo loto. Pe a o nga le aise mea e lo tanga le aise mea te tua iai o fea a e whaalangolango iai. O le winga leo lo tau mwhai Yesu e tatai iai le langona o le tangata. Pe a e o le tūlanga o le aise mea te whaalangolango ai. Whaalangolango I le tua. Amu ia e matitiva aisea. Leanga ua umma se whaamoe tua iai. Ai tua I le tua. Hallelujah. Total destitute. Absolutely nothing. Ia te oi. Hallelujah. Wa e whaalangolango ai I le alofa tu noa o le istangata I te olai. E sa huia mai sau kupe o makuale ai ama se mea. Praise the Lord. That's the idea o lo manao Yesu e langona na o tato manatu mua. When you are at that point, Jesus wants to bring that. Ma whaamu ia mai Yesu. Wafo ia o nga kele ka ko kupe, ma kele ka ko mea, ma manuia tato. Lea ma tisi mea ki fi whaangolango iai. Lan mea ka umai fia sao ngā kupe. Ya, wah. Opo lai mau. Ai o nga kakalo aku se mea e sa sao au mkwale ama se mea. Wa ile loa po lehan meo le awhai. Mana o Yesu e tatai o e langona na. Se ia e whaalangolango a toa I le tua. Hallelujah. Praise the Lord. I say, wa whaamu ia I whaapea Yesu because it's a condition of discipleship. A ele o langona lea. Ele o so'o. O le winga na o le so'o ina ia matua whaalangolango I le matai. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
Langona fo ngai tātou te langona I le whaolatanga leo sau nia le tua mo tātou. We have nothing to give to gain salvation. We completely depend on Jesus Christ. Wa mai lo soifua whaleanganga le nei tai au. I lo oeo le soifua whaleanganga I amata ina ua I whapeifo I lo loto. E le ai se mea mawhai ono au maia. Mai o ulima o te ave I le atua. I have nothing to give. I just give my life and I fully depend on Jesus. Lio tafa mai fai e whaalango lango ia Yesu. A wafo ia e ka oko lunga o moenga o le mai ua. Tau whao le mai ma le mangalo. E le mawhai e au tupeo ngā. E makua le mawhai ia e se mea o ngā sui le tūlanga le lunga o moenga lea. Pau al meria te oe Lord, I fully depend on your hands. Hallelujah. Hallelujah. Ai se me mwhai on tātou whaia. Tātou te ola ai. Pea tātou mawhauwhau I le anga na tātou whaia. Ma tātou mawhauwhau I a tātou se ma ngā sala na tātou whaia. Ai ai se tangata e mawhai o na whaia o Yesu Keriso. You have to come to that place of a beggar. Spiritually, you beg Jesus. Lord, without you, I cannot do it. I have everything the world can offer. But at the end of the day, I cannot just do it myself. E le o le fita fita, e le o le malosi. Hallelujah. E se mai lala ngona o tangata mativa, ngai lo la ngona o tangata ua tele mea. Tangata leo whape ifo, o tele mo mia se isi, o tele mo mia se sosoani. O lea sekia. So we're meant to live in this kind of attitude. And I encourage our church. I want you to develop this kind of attitude, the attitude of the poor. E leo o koe ngā pua, fo ngā leo whakangā makiva. O leo lai kele ama wa aku alai whakangā makiva. Ala toa ina langona fo lele. O te le mawhaia se mea au noa ma Yesu. Are you with me? Leo tafa mai whaia matua whaalango lango ia Yesu. Manatu lona lua. Number 2, please. Praise the Lord. Ia e matua ngā lala boleri. A lifestyle filled with hunger and thirst. O matua ngā lala mole atua. Ko e ngau a mole ali. Pe upo le salamo. Pe ona nau o le aila le vai tafe. Whape nao na nau lo ua nganga ia te oe. Ua makuafia ingu lo ua nganga ia te oe. E vai mamor ka kai fia ingu. E makua lafo ai uma mea ai kuripo feo ele paipa se mai se ingu. Ua matua ai thirsty. Hallelujah. Now, again, ele ole winga o le tala Yesu a mea ia e halu makua e fia ai solo se fale o se a inga ma e halu e ke ai po fe su e sau vai. E ta i mai lo fina ngalo fale nganga ni tai au. O lo tau mo fai le ali e moli o atu ia te oe. Le mole ngā lala i mea fale atua. Langa ele mawhai a onga e koe ai pe a ele fia ai. E ke mā onga loa. Ele koe ea sisi me toi ofi. Whape nā le fina ngalo le atua. E satisfy lo oe. Ma e mā onga whaale anganga. Ma e mā onga wale ke le koe fia ingu. Wa maka lo onga ele koe fia lo. Wa saufu mo le musu. Why? Because you are satisfied.
Ai te lo mo tangata e ngā lala pea, e fia inu pea. E whapena le tangata o le, sa ili mai e le atua. E whaamanuia iai le atua, ma whaamu ia iai le atua, whai mai e su amu ia e fia ai, ma fia inu. Hallelujah. Praise the Lord. O te leo me ngā lala i fo i tangata le nei vai tau o le soifua. O isi tangata e ngā lala fu ngale, they are so hungry to draw the attention of others. Pia le toa fia maalie pea le attention seekers. Ngā lala e fia whaalongo atu o whai mai se upu mānai e tangata ia te ia. O e vainga aka whapenga. Pia le seki fo ngale pea umai fuaele o kalangoa aku tangata mawhai atu se upu le leia te ia. Ngā lala isi e fia maua le alofa. Some of us are so hungry for love. Te wawa aia tu fo il nei tai au e fo lolo lava i tātou o lo mo mia le ngā lala lea. O lo ngā lala leo le alofa. You know, isi taimi, o lisi lea ministry e sele tā ua le lotu. O le hugging ministry. Ministry lea le whai ai fo. E tafi, si Jay li tangata le masani no ba ai o fai le ministry o le hugging ministry. Fa malosi e fai. Because sometimes all you need when you come here is just a hug. Some of us are so lonely. You know, I can sense there's a lot of loneliness. We just need hug, for lele embrace. O isangata lai mo mia. It's just a hug. You know, so I encourage CJ, you know, continue to do the ministry. O whapenga foi tafi. O tafi aile i alu tafi fale. O ka awhape o ka ko umari e alu tafi fa so umalanga ha ki tangata uma. Patu alu e tafi fale. It's very important for the ministry or the hack ministry. Pa wale mea CJ i whai mai mama le hack ministry. I want to say me tu atu. Or you just go and hug and embrace. Whapenga kai pia mo le pepe. O isi temi le pepe e kangi. O temi e tango torti na e hug. O le arme tupu le pepe. To afia malie. Lona loto. Some of us feels that way when we come. Because we don't know what you're going through out there. You don't know what I'm going through out there. And all I need is sometimes just a smile on people's face or just say something nice to me. Wow, Pastor, you look so slim. Even though you can see, it's far away from that, like what Aola said this morning. But just, come on, give me some grace. Say something nice. Penga foi la o isi tem. Awalange e o le essence foi ngale mo fa mi mika male. It's from a clean heart. And you just say, wow, you look beautiful this morning. Wow, what are you on a diet or something, you know? Just to lift the spirit up. Is that okay? Ain't nothing wrong with lifting the spirit up. I want to yo le essence wo le fa mi mika mal because that's a sin. Olo e mako apipelo a lista ngata le fai. Ai oso mai mafukanga. Sorry tanga. Va ku pe ko fe lolo mai lungo lo ulu Angai ke lo le ya wa kula e ale ulu mafukanga ala. Are you hungry? All of us are hungry. E ele me ngai ke ngā lalai. E ilis ka kai mo mia se kala mangai se fai mai. Wa alu le vai aso ako o palau vale le pulo le fai ngā luenga. I just want to hear something else and whakaipu and whakai. And when you say those words, boy, lifted my spirit. Touch your neighbor and say, hungry.
Whai mai Yesu amu ia e fia ai. Mu ia e fia inu. Le ki oa la afa mu ia Yesu. Awa e maonga. There is nothing more than that. Wai pawal me so pe e continue wai pe o lo puai kulo. O le sauro i fafu. But when you are hungry, you receive more and more and more of God. Leo tafa me whai, I am so hungry for the Lord. Hallelujah. E isa ngata o lai ngā lala e pia maua se file mu. They are so hungry for peace. Because at home there's no peace. When they come here, they need peace. Fia maua se saolo tonga. Mai Yesu amu ia e fia ai. Ma fia inu I le ami o tonu. O lo ngā lala lea I mea wha lea tua. Hallelujah. Ke lo e ka le sia o le soifua ngā lua I lea tua. E iai ona lu I tau. E iai ona tofotofonga. Ma o le ata momoli lea o le sa tau o lo momoli mai mo I sa tau. Le ala lea e lui ai pea, ma lui ai pea, ma lui. Our walk with God is always a confrontation. It's a confrontation. Why? Because your flesh says otherwise, but the spirit say, no! E confronta la tātou I le savadi whaaleanganga. Because we were on our way to hell. E confront oe e le atua. Come back! Get out! Melon tolu. E le ngata amuia e mativa o lona winga ia e matua whaalango lango I le atua. Lua, amuia e fia ai, o loa mai e fe au ia e matuanga lala mo le lii. Ma amuia e fe tangisi. Yoi. Nona winga. O le fe au momoli a Yesu ia maua oe le me ta o le loto alofa. Ma le mata alofa. Au mori ngā Yesu. Me amu ia e fe tangisi, whai mailo Yesu, o I tālofa ia te o tō pe au tō whea tani, pe au kou whea kai ma kou ko e. Amu ia e fe tangisi, a wai muli mai, tō te whea tani ma oli oli. Hallelujah. E leo whape mala Yesu ko angai whakangisi, ia ma o kou kangi wawale ma Apa pea o loa winga kangi vale pea oe, mai changi pea oe, a le winga o le wha malo si au, e le o unga ia mai fafo, a mea ko angai kangi, a pea ke le o kangi kami uma. O lo tala noa mai e tau tatai mai le langona, I le neita iao, I le tangata I le langona, e natu lo loto I lona loto. natu lo loto mo isi tangata. Have a concern and a tender heart for others and for the things of God. Praise the Lord. Have a heart and have eyes of compassion. O le ana me tupu pe a kangis kakaka le ke vai so o ia e fai pe a o te mi o maliu. A tangi ia, sauwala ia CJ, mo e mai CJ. Praise the Lord. Let's give a hand for the hugging ministry. Praise God. Hallelujah. Le tate vai so a pe a fai te mi o maliu. A saulo CJ I, po le asanga, po le ase maliu le la alo CJ, sanga friend, fai langa tau tinonga, kangi lo CJ, nga kangi au CJ, ke aku o le ala e ri sanga tara la tue fai mai it's all right. Are you okay? Ko ngā ministry ngā le hacking ministry. But o le langona le tau tatai mai Yesu, amu ia e tangi. Ai sea, because when you cry,
e whaau sofia le loto alofa, ma le loto mata alofa. Si kangi la, si tu. Oh. Thank you. Jesus is trying to tell us, please, your eyes and your heart must have compassion. Wherever you go, wherever you're at, school, work, church, highway, road, streets, you look at the things, encountering things and problems, whatever, you look at it with the eyes of compassion. Amen. Ai le oro vai atu au lai mate la ina le ala whapea. Mea le la mo o nganga o mai. I kau ai ala roa. I read Mother Teresa's autobiography. A very powerful woman of God. She spent all her life feeding the poor in Kolkata, India. She was from Albany. She was Albanian. She left her country. She went to India. E alo e awa o me mo ngana ingilisi to tonu a onga ale kalesia katoliko. From her home to the school, she passes through all the destitute, all those people, the needy, and some of them they sleep in the streets. They mo tangata matitiva. O mela o tupu fai maile tala o le whamtalanga le atu parako fia Mother Teresa. Ua mataunga develop le hate I longa loto. O ika I tangata nei I le meu o nei tangata. And she had to do something. And when that day came, she said to herself, today will be the last day I will go work. Saulo Mother Teresa alu, faile mosengiolo lea, vaaya lea aonga. Mosengiolo, I'm handing my resignation. Today is my last day. Please give me my last paycheck. I'm done. Get in mosengiolo. Oh, but you're from Albany, you signed the contract, all that. My Mother Teresa, this is what God has put in my heart. Please bring me my last paycheck. So they signed her last paycheck. Before she went out of the room, but my mosengiolo ya Mother Teresa, Mother Teresa, where are you going? O whela e aluai. My Mother Teresa, o la utotongi muli lea, o lea au alu e whaatau wai se whaatau, ma mea ai, e whawhanga I tangata, ma te la ina lea. My mosengiolo, 13 million people in Kolkata registered are in poverty. Se fulupolu milionga tangata I Kolkata, India, o le sau le statistic o le kaku a ai. Poverty, no winga tangata matitiva o no nofo le wala. My Mother Teresa, yes, I know that, but I can start with one. I can start with one. Anu lo Mother Teresa, faila na ngaruenga, the rest is history, you know that. O le te mila pulpula la ngotoro soifua Mother Teresa, she fed millions of people in Kolkata, had no asset, had nothing, even a car or a house she doesn't own. Watu lo leo le au fai news, was very old. Faila interview with Mother Teresa, by Mother Teresa, what gives you the motivation? What gives you the motivation? E te whangai ni 4 milionga tangata wa awhia lau nunga ruenga wha misiona. My Mother Teresa, when I look at the destitute on the road, I don't look at the color of their skin, whether they're white or black. I don't look at their gender, whether they're male or female. I don't even judge why they are there, whether they are drunkard or not. Even the maggots of their bodies, I will pick it off. Because when I see their eyes, I see Jesus' eyes. This is a very powerful statement. When I see their eyes, I see the eyes of my Savior. So when they die with dignity and hope, knowing that Jesus loves them.
I encourage our church. E la sa aungi ka ko ngaluenga fa mission e Christchurch. A tonu e tfapea ma, o la fo e New Zealand, o la fo e kele la ko kupe, o la fo e. But whatever the Lord put in your heart, e sau kia kuse e lau mission e tuu i. E alu mo le tatou ngaluenga e Christchurch. Fa tupe umai. So when we see these people's eyes, we see the eyes of Jesus. Say amen. Ia e mata alofa, ma e loto alofa. So se mea e ave ai oe lea tua, o te luu ia te oe, ia e whaia mea uma i lo mata alofa, ma ia e loto alofa i tangata. But me mun muli. Hallelujah. Praise the Lord. Be sensitive to others. Me mun muli. Fasili Yesu nei lo manatu isi. Loyalty to Jesus above all other opinions. Loyalty to Jesus. Be loyal to Jesus, like how Penna and CJ. Man, when I saw these guys watching the state of origin, lenga wha uma, so wai e usu le vii ala ukuku so loyal to the reds, to the maroons. And that's why they are wearing maroon this morning, and got all the maroon, the red color here in our church, celebrating the blood of Jesus. Even Apostle Prophet Pilate is wearing maroon. Mai vole vanga le blue. So le aku sauya tupe ma rev la blue scarves, and they're all hard out. Why? They are loyal. They are loyal to their. I don't know why they are loyal for. Maybe their cousins are playing for. But lai mo ya tupe ala so ifa for yo. Ai umaloa ona toi fo'i lo la ia. Ai te lei tatou la pisi i tatou ho. Me sa mata i tatou. That's all right. They all clean it up. Praise God. Fasili Yesu na ilo manatu isi. Stay loyal to Jesus above the opinions of others. O mea ngā le tau moli mai i. Fai upu e luas furulua. Fai mai. Amu ia outou, pe a itangia outou e tangata, pe a whaate a seina outou, ma whaaleanga ina e ilatou, ma lafua ina lo outou ingoa, pei o se mea leanga. Hallelujah. O i tā lofa pe a tau tala le lei tangata uma, ia te outou. Praise the Lord. Mafua nei mea uma o ngā Yesu. Ai tangia o e tangata, to tono lo whai ngā ruenga, mafua mai ono Yesu. Where are you at? Where is your loyalty stands when you are at work? Lai whalongo atu, o lai whaimo meo tala tangata hoie Mosalemu or different religion. Where is your loyalty stance? Are you just going to leave them pick on Jesus? Or are you going to defend your faith? Secondly, pe ai whaalongo atu whalwhainga ruenga o lai tau tala I mevalea. Are you going to stand for Jesus? Or are you going to join the... O ka ko ue. E se ala inga o askurimi alale. Ia e aru aku hoi loma o ia mau o foi kala e. O e fia e te tau tala I mea valea. Hallelujah. Ia pe whaata la fonga. Au feo e tu ai pe ao ona lalanga mai. Ta tala mai I talanga tā tangata I te tonu ole. O le whaiwhai ngaruenga.
Are you going to stand loyal to Jesus, or are you going to be compromised? Mai fe au lona fa. Ia e fa sili e sui manatu isi. O isi vai aka ime ka kau sa au ar ko ngā tala noa le tonu I. Ai pe ia aka so aku lope o kau le langona e ha tala e. Ma fua I se au kau le langonga pe au so atu. Because you know very well I will not tolerate this kind of language here. Ai ma fua I se au ngā loe ke kele pe awa pe o lai ke kukua I ma oi ai se a. Because they know that you also include and help this kind of language. Zero tolerance. Stand firm for Jesus. Au te lui fo I tatu e kālesia wha peo whaingi koe ngā suwanga. Le tau e sa mua le. Mo meo suwanga. Sua. Me tau le suwanga. Lea. Sua. Sua ese. E sua la. E umaifo. O ai kangua I. E kangua I oi. Awa au o le temi ami ai le official fai au. O ai na fai ale tala lea. Fai mai leo Eva. Fai mai a akamu. O le fafine na au mai a te o ia lea na ia amataina. Le tu ai ngā tala noa lea ua ua luatu foi. Ua au se atu ai mau. Ma au tu watu ai foi mau tala. Ai wha ma ngalo mai a u pasta. A lea foi sa fai e lea. Ia a ami maris. O I talo fai. E ai lana tofi a o tato e kālesia. Amu ia e itangia ina. Ia lo esos kangaka e whaapea. E tū mo Yesu e laulo na fia pa ia. E itangia e tangata. Ma alo ai loa. Sorry, lo sau fore kamar fi hau. A you wa pio kalanga e a. Ur kama pasta lo sak. Oi. A wa pisa kele lo sau kama pasta. E itangia o e tangata pe e tū mo ye. E te leo tū mo fi hau. Olo e tū mo Yesu. Don't compromise. Don't compromise. In every affairs of your life, dealing with money, dealing with people, dealing with all sorts kind of things, do not compromise. Fasili Yesu. Leo tafa mai fai fasili Yesu. Stand up for Jesus when we find ourselves in such situation. Stand for Jesus. Ape ave se pate via Yesu. Amuia e mativa. Amuia e fia ai. Amuia e fetangis. Amuia e itangia ina. Olo sa ili maile atua matapu e lo tatou loto. Una inga the inner character to develop ourselves so that we can fully depend on God, so that we can continue to have that hunger for the Lord, so that we can have the eyes and heart of compassion, and that we can put Jesus up above all people's opinions. Shall we stand? Hallelujah. Are you absolute depending on God? Are you staying hungry for the Lord and what is right? Are you trusting God in all your decisions and staying sensitive to the need of others? Are you ready to be loyal to Jesus? Have you been compromised? And are you ready to be loyal to Jesus? If that is you this morning, I want to pray for you. Toi nei tai au e whalongolongo te whiaua le tua. Tonu foi
O e mo mia ona toe wha maai lau vaai na ia e vaai le alofa o Iesu Keriso. Fia talo mo oe nei tae. E tau mawhai le nei la lolangi. E whamali e i o umana o ngā. Ale ai Yesu i lo loto. O longa ua pule ai le ti Apollo. O mai o le oti ma whainga tau leo langa. Tele o le oa, le maua se mafutanga. Ua na o ie, Yesu, e mali e ai o lo uanganga. O lo uanganga, ua na e mali e o lo uanga, malo uanganga, uana o ia lava, e suia lo uola. Wana o Yesu e mali e ai olo wanganga olo wana o Yesu Pala watu leo whainga luenga se te talo mo i la tau mai nei. Hallelujah. Hallelujah. Anga wana o ia lava e suia lo uola. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wana o Yesu e mali e ai olo wanganga. Wana o Yesu. Hallelujah. O Yesu e mali e ai olo wanga malo wanganga. Wana o lava Esuhi. Oh, rabababa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, a fresh touch, Lord, from above. A fresh touch, Lord. Renew. Hallelujah. New heart. Uncompromising heart, Lord, to serve you, Lord. Uncompromising heart. Father, I pray, Lord, that you will renew his heart. Angalele mai fa manuia manu mamaftanga malefana. Leli ie pe ona tutula ia i o luma le nei tau. Talo I lau fio te au mai mata o le alofa. Au mai lota o le alofa I ma ai. Mai se le ali e fasi sili ia te oe. Nei lo manatu o te ngata. Mai le tua mai fa manuia le nei ai. Oh, rababababa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless Benny and Tusi, Lord. Also, Palota this morning, Father. Hallelujah, hallelujah. Uncompromising heart, Lord. Grant, Lord, the desire of their heart as they continue, Lord, to stand for you. For you
you and you alone. Loyalty, Lord, in the mighty name of Jesus. Bless this family, Lord, in Jesus' name. Bless Brother John, Lord. Use him, Father, mightily, Lord. Pangaina yo ia le tua. Lau te au malau ngā luenga. Joina le loto fou te tono lona lona. Uncompromising, Lord. Being loyal to you, Father. Staying true, Lord, to you, Father. Oh, that's what I want. Yai te tono lona loto. Leli ie tali fali ari lawa maunene. Mana ina. Saunia ina. Tapena ina. Empower. We fear you, Lord. In the name of Jesus. Father, release the new anointing. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Tutula ia ile tu o tangata i o luma le nei tai au. Mai se foi o lau e kale sia e pe ona iai. Mātou whaalongolongo e whetalai le tua. Mātou tutu ai ma le tali tonunga i o mātou lotu. Ta mā, o e lava e au mai le whamawhai. O e lava e saunia ma tā pena ina o mātou lotu. Ina ia mātou whaasiri sili ia te oi. I lo manato tangata. Maia le loto alofa. Le mata alofa. Le tua maia le loto e mātou te matua i. Whaalango lango ai ia te oe. Ai leo le tangata. Le ali ie fe soso ani maia e te ilatou o tutu la i o luma. E a se mana onga le tua e peo na ngai maia i lo fata le nei tai au. Alo fangia e lau o fio. Ma se ia e tali whaali ali lo mātou tamai. Whamangalo ni whaale tonu. Whamangalo ni se sele nei tai au. Ta mau mea ua whaia e le tu sai malo sila sila mai. Ia ui mangalo i mātou umale e tu e hala i lo toto pa ia. Ai whamanuia lau e kale sia. Whamanuia e whapitoia i la tau a tu la i au luma nei tai au. Awane e whamaina i la tau lo mātou tamai. A ia e whamanuia ma e whaia le mea e te loto iai. I to tonu o lātou ainga ai maiso soifua ngāru rue mo oe. Le ala mātou te talo le nei tai au. Mātou wole mawala au le suafo Yesu. Everybody say amen. Amen, amen. Hallelujah. Tatou pese, wale tatou taulanga, nau spuruai ma taulanga loto malie, taulanga o misiona, taulanga o matmalu.
Ia, mo le atu le nganga whaafetaitele lava, tātou e kālesia, whaamalosi mai le tai au, ia, ngato lea wai luma o le atua, tātou sanga, mai se o taulanga whaafetai, man whaamaloi le li, tai fo i loutou whaaloalo whaatasi ma, ia, o tātou o sia le taulanga o si luma o le atua. Praise the Lord. Na ia tātou folfolanga ia whaamone, i tātou i kālesia, a mai ale le tātou sauninga